Oh, sige gyud, labang gyud diha. Bisag way pedestrian lane ug maligsan kami ni pasanginlan, kami mo bayad. Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Sa kahibis sa traffic today, we can't help but meet different kinds of people sa atong daily commute, no? Na pinagparehas mo na ko nga everyday rage day. Joke! Mag-jeep ra bitaw ko. Here are 5 kinds of drivers you'll see in Cebu. Number 1. Seatbelt. Forward kamay. Okay. Rear view mirror. Side mirror. Okay. Lights. 2 and 10. Duh. Are you a first-timer seized? Number 2. Sige gyud, labang gyud diha. Bisag way pedestrian lane ug maligsan kami ni pasanginlan, kami mo bayad. Step. Hoy, ay ka maglabang. Si motor. Hoy, ikaw ha, magpakabatay ka mo nga ka kalibutan. Ano ay ikaw ko na drive diri ha? So, are you a strong person, sis? Number 3. Staring blankly ahead, making my way through the crowd. Eyes on the road, eyes on the road. Huwag magmahal ang tapat sa'yo kahit pa Shit! Recall, but it's all coming back to me now! Are you a paugat, sis? Number 4. Hinahinay. Pag hinahinay dyan tabita ka, daghanay pedestrian lane des unahan o ni mga estudyante na mga labang. Aguroy malaya. Hay blarong di ko mamatay gani ko itubang giti ka sumong inahan kagon giti ka. Ay, magtubag-tubag ka, musalig ka nga ikaw. Di ka musalig sa mga pulo nga magpang-acting kita kanunay. Sige ha, karon ka lang makatilaw kag disgrasya. Diha ra gyud ko nimo ingon, hala auntie, sakto gyud ay ka auntie. Agoy. Are you a high blarong seized? And number 5. Chuyas music, mga gwapo gamot, kiyata. Chicks! Hi! Sakay na lang ako'y Carl. Bayar, tito, birgigul. Chicks! Lift down niya na! Ka? Yo! Upang diga, gwapo na ko. Zo! Are you a confident orb? O diba, makarelate kita sa struggle, beshies, na pinaghibi traffic, beshies niya ako, daily commuter, box. Pero, amping-amping na kita kanunay niya, patience lang gid mga sis, kay kitang tanan ga struggle man kita. And to the drivers, even if it gets boring or frustrating on the road, keep safe lang kita always, mga beshies, ha? O kung nakarelate sad mo sa video, please don't forget to like YTV and my fan page Malaya Magraag. O kung nag-gobe mo sa akong dinaiban, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malayo!